Yes, sis. Ngula humana motho a trenda at number 1. Mara ro cheka dithuti tša gona ka moka ga tsona batho ba butša gore wa motho ka trenda. Hey, uska mpocheka di-tweets. Tele jamo. Barre, a gay Tokoloshi was reportedly arrested for allegedly stealing a men's 4-5. The Tokoloshi apparently... Hey, how did you mo? Whatever, sometimes I think about leaving this chamber that we call our country. I mean, think about it. Every single month, Rupunya A must fall movement. Mara gona ntho e wa. Hey, kanete man. Since ke belegwa, I think ke go ba taxi ya taoga. Ska mpocheka bo mageza. Ba woki ba gizitše matsogo. Ha country ya nenya Caribbean e Limpopo for 6 months straight. Have a fishing pepper from Limpopo to Cape Town. Korele corruption is so bad. Ule ina lesloge. Ba re izandla za gezana. Hey, ka bolela gape man. What's what the politiki is the biggest scam since 2 minutes noodles. You know what did you get 2 minutes when? Ngebe ba di bitše 2 days noodles. Hey, but at least it's 2 minutes wazam. That man's hopes are higher than Dr. Malenga's pants, Malone. Hello, go bolela ka pele e time ka ya fela. How? Ke nna go phone tšeng mos. Anyway, ke gopela o nkadime short pen ya gago ke tla ipusha ge ke feditše ka mošomo wa ka. Moruti wa ka o re o gopele batho ba re kolotang tšhelete di underpen tša bona. Eh? For what, Mamudiba? He says ke apare mo thorong o tla watcha di blessings of fetwa wa mpatela tšhelete ya ka. Eh? Kuraswabe Mamudiba. Sis. Hey, man. That's it. I'm leaving South Africa. Mutu look at the ticket la fla machine ke boka. Ke bo ma 2 point expensive rands 35 you can afford it cents. Eh? Na ke buletse a re vaya malome. A re tšhele one. A re kwa home affairs ro stopela di passport. Hawa. Ro ya malaineng ya home affairs e telele o ka re di credits tša movie. Abile wa bana re do re ka fapantša marago. Hey, ke lepishe go bana marago wa bozota o setafala. Oh, and by the way, malome, re le baka. As far away as possible. Works for me. Gape nna ke lepishe go hema moyo mo wana le batho ba go swana le Vicky Mombek. Gape re hema di chila man. Wana le o lebella ga o ka re o ka mokisa o to taste o ka re ke bia maabane boshego. So tell me, ke mang a to kukang wheelbarrow? Wa bona bothata ka lela baswa. Gore le go tšika purity le di artists. Le go tšika bogobe le mokusha bosha. Re go bontše di results. Malome, that sounded a bit serious. O sure ga o nya go ya toilet o checka re go di aga nka mo. Hey, shut up wena mapimpane. E le re to fire bjang because re chaile malome. Awu batho gape ga le re eme for donkey years. At this point le ga ba ka traffic nga se mind. Malome, these people are not stopping because ba nagana gore rena re nya go ba traffic. You're not gonna get anywhere with a boat like that. You're gonna need passport. Hey, ummangwe. My name is Passport. Passport? Hey, ke le la mhuta male le leo. O le zimbo mona. Yes, I am. I know how to get you out of a country for free, but at a small fee. What do you want? Your birth certificate or your ID. You're not gonna need them there where you're going. Ke metsa manya. Re shaka di dompas re. Ka no tšea ditšhila. Anyway, how come you can't afford to get out of the country? Ish, you can ask again. How come you can't afford to get out of the country? Are you a moron? Of course not. Don't worry. If life is really a wheel, you're just having a flat tire. Flat tire? Yemuna, reza maka right off. Why do you want to get out of the country anyway? Last time I checked, everyone was trying to get in, not out. Na re lepishe go ja bogobe ka skambeli. At least you can afford petrol. Ape na re jampia. Yeah, it's because you are not entitled and lazy. You South Africans take advantage of good things you have. Lena, what a passport? Usho ana method wa wa bereka mona. 100%. Hey, mutlo la fo di bona di sorry ke di bona mo. Ye mona passport. Wa gafa mona. There's no way e bongwe rena go namela crocodile. I'd rather date Kelly Kumar. Don't worry my good man. These crocodiles are vegetarian. Anyway, dating that woman is more dangerous than riding a crocodile. Exactly. What kind of a crocodile would eat something like you? These crocodiles have moral souls. Obolela ponches. Tele tša momona, ke nyaka o adjuste di settings tša go tša mekgwa before to bolela le nna. A se nna theka go nna. Ke tla go kuka ka mpamo wa fofela ka kwa luke. Ai malome, nkampe re wa re letala mo. This is the most trusted transport in Zim. You can go to the airport and see. They are emptier than Zuma's other head. Yo, namo. Yo,
o tseba ke tla ka go ke delete go fitla ka recycling bin o fetse ke delete some more o tseba a simple condom nke be preventile letse ka moka